tengah tunggu muripan kembang. Tapi macam dah kembang ni sebab saya isi air half. Sekarang dia dah naik. So boleh campur dekat sini lah. Ini garam, muripan, susu pekat. Okey. Kita masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kacau guna tangan. Ini butter. Sekali. Kalau rasa dia macam cair sangat watery, boleh masukkan tepung lagi. Saya tak pakai sukat pun, hanya agak-agak je. Okey, saya kacau sampai jadi dough. Ni tadi saya masukkan tepung 2 kali lah, sikit-sikit sebab dia terlalu cair. So yang ini dough menjadi. Gemuk.